ikipe ya FC Barcelona uretse kuba muri iyi weekend kuri iki cyumweru bari bafite umukino bagomba gukina n'ikipe ya Sevilla bikarangira banayinyagiye ibitego 5-2. Alan, ikintu cyari kiri imbere, ikintu cyari gihari, ingingo nkuru ingingo nyamukuru byari amatora ya perezida wa Barcelona. Yego nibyo Cedro, ni ekipe ya FC Barcelona yitwaye neza cyane itsinda ekipe ya Sevilla ariko kuri horaire y'umunsi yari amatora ku isaha ubwo yari isaha y'isa 4 mu gitondo bagerageza kugenda batora nyuma ya Barcelona ku isaha 11:15 bagakina umukino wa La Liga baza kwitwara neza cyane batsinda ibitego bigera kuri 5-2. tuza kubona Cancelo akorerwaho penalty 2 anatsinda igitego, tuza kubona barimo Daniel mubigaragaza, tubona Rafinha utsinda hat-trick, wongere gutsinda hat-trick ekipe ya Sevilla nyuma yuko Lionel Messi nawe yokoze muri 2014. iyo ni ekipe ya FC Barcelona yitwaga neza cyane kuri Spotify Camp Nou. Zimaze kuba match 9 zikurikiranya muri La Liga, Barcelona itsinda gusa kuri Spotify Camp Nou. muri ubwo bwiza bw'ibyo byose turimo turavuga bw'ikipe ya FC Barcelona kuri Spotify Camp Nou nyuma yuko ubwo muri match 9 batsinze imikino 9 bagatsinda ibitego 29 bakinjizwa 5 byo bakaba bafite kenshi zigera kuri 5 bishimira yuko kuri Spotify Camp Nou ariho bari kugira mu rugo kandi biri gufatika bijyanye na resultat. Ikintu kindi cy'ingenzi nuko ya FC Barcelona mukunguka Rafinha mwiza, yungutse Cancelo mwiza, ariko no bita Pablo Gaviria araza ugiye kungura ekipe ya Barcelona ibintu byinshi mu buneza ba Frenkie de Jong, iyo physicality bari kugenda bagurwa nawe bahuye n'ama ekipe yo muri Premier League, iyo mentality tuzu uburyo gavakina, ibyo ni ibintu bitatu by'ingenzi: intsinzi, forume za Cancelo, forume za Rafinha n'igaruka rya Gavi, byose bigafatikanya hamwe n'ibyishimo by'umugabo bita Joan Laporta. Joan Laporta mbere na mbere icyo abantu bamenya yarahanganye n'ubita Victor Font mu matora ya perezida wa FC Barcelona, biza kurangira rero amajwi agera kuri 68.18% ariyo abonywe n'umugabo bita Joan Laporta. Victor Font abona 29.72%. Icyo gihe bimwe mu byo abantu bahita bibaza bati hatoye bande, hatoye abasosio ubwo barimo ibice bitandukanye. Magnifique ubwo amajwi yashyizeho nibyo yego. Ahangaha ni estimated yuko official reka mitenyamuha neza rwose yego. Ubwo batoreye mu duce turimo Girona, turimo Barcelona, turimo za Andorra mu matora y'umuyobozi. Bimwe mu byo rero ubwo nyine n'uduce tuba turi Catalonia nyine aho ngaho. Ibyo ni bimwe mu byo abantu bamenya, ariko bimwe mu bintu byashimishije benshi nuko ekipe ya FC Barcelona nayo nyuma y'umukino twanabonye n'amashusho ya Victor Font ndetse na Joan Laporta bajya kuri match ya Sevilla rwose buri kanya bascrollinga barefreshinga avuga bati Twitter avuga iki, amatora aravuga iki. Nyuma y'umukino rero bari bicaye bategereje resultat, biza kurangira bita Joan Laporta atsinze aza guhana fair play na Victor Font. Ariko bimwe mu by'ingenzi wenda twaganiraho nuko uyu ni umwe mu bagabo bakomeye mu mateka y'ikipe ya FC Barcelona, kuko niwe mugabo wa kabiri, niwe perezida wa kabiri umaze gutwara ibikombe byinshi, kuko Josep Luis Nunez wayoboye guhera 78 kugeza mu 2000 yatwaye ibikombe 27. Bartomeu we aza gutwara ibikombe 13, Sandro Rosell atwara ibikombe 9. Umugabo rero wa kabiri mu mateka ufite ibikombe byinshi nyuma ya Josep Luis Nunez ni Joan Laporta wabayoboye 2003 kugeza 2010, 2021 kugeza 2026 afite ibikombe bigera kuri 19, harimo Champions League 2 na La Liga zigera kuri 6. Ikindi kintu bamushimira nuko na Barca Femine y'abagore, Barcelona y'abagore cyane nayo ni ekipe yitwaye neza ku ngoma yo bita Joan Laporta. Ikindi kintu bamukundira sino kwitwara neza n'abakinnyi individually ba Barcelona y'abagore batwara n'ibyo bihembo Telas ku Ballon d'Or, yatwaye zirige 3 itwara La Liga zigera kuri 5. Bibutsa ko iyi ni ekipe yabaye official launched mu 8. Aka kanya ifite zirige zingahe? 3. La Liga 5, ubwo babyita Primera Division. Ikindi ntiranatsindwa na Real Madrid. Uruvyo kintu ni bikomeye cyane. Rero mu kwishimira yabi byaragoranye rwose. Rero mu kwishimira ibi byose uwo bita Joan Laporta yaje kwa outlininga icyo twakwita ngo ni 6 goals plan, ibintu bitandatu ekipe ya FC Barcelona igiye kwibandaho cyane, cyangwa se reka mbyite imigabo n'imigambi. Icyambere ni Cedro, Joan Laporta ngarifuza gusubiza ubukungu bwa FC Barcelona ku murongo byimazeyo, icyo bita 1.1 rule. Sibyo? Icya kabiri
kongera amasezerano bita Hansi Flick. Ngo impamvu bari barize kubitangaza nuko nyine Hansi Flick yabaga ati mu gihe Laporta ataba umuyobozi n'abankozi bara reka tuyongere nibyo as a pre-contract ariko mu gihe Laporta azaba official nibwo tuzatwemerewe kuyongera biro official kuko mbivuze ntaba umuyobozi naba ndi mu mazi sibyo rero amasezerano bivuga ko azageza 2028 ngo ni dossier rwose barite bihutisha. Ikindi cya gatatu muri ibyo bintu bitandatu bitaye Yohana Laporta araje inshinga nabyo mu bigabo n'imigambi ye gusoza ibikorwa byo kubaka Spotify company. Aka kanya iri kuri capacity 62 ubwo ndavuga ibihumbi ni stade bifuza kubona ku bihumbi 100. Bivuze yuko rero Hansi Flick mu migabo n'imigambi ye cyangwa se mu ntego afite esheshatu ya gatatu ni ukuba company yasozanya n'uyu mwaka ari company byibuze ishobora kuba yakwakira full capacity byibuze mu ntangiriro z'umwaka utaha w'imikino nyuma y'igikombe cy'isi equipe ya FC Barcelona yakira mu cyo twakwita full house. Ikindi cya kane kwiga no kunoza ndetse no kwagura umushinga wo gusubiza Barcelona ku gasongero ka ruhago, icyo bita ngo ni tightening and knitting the sporting project. Mu gukanyaga gukomeza no kuba basigiriza umushinga bakawunoza wo gutuma FC Barcelona yakongera guhatana ku rwego mpuzamahanga. Ahanga harimo ikindi cya gatanu kugura abakinnyi bakomeye bafasha Barcelona guhatana ku rwego. Twajya twumva abakinnyi ba Julian Alvarez, twumva ba Harry Kane, twumva ba Erling Braut Haaland, ayo namwe mu mazina yagiye avugwa. Hansi Flick rero yarema araseka cyane bita Victor Font avuga ngo nzagura abastari avuga ati segiye kampuni niba yuzuye ubukungu bwagarutse nzagura bande abastari. Icyo nacyo ngo kiri mu migabo n'imigambi yo kuba yatereka ya Barcelona ifite ya mazina twajye tubona muri ba Coutinho baguzwe muri za Liverpool, ba Neymar baje ari abastari, ba Luis Suarez baje ari abastari, ba Ronaldinho baje baza muri za Barca. Ibyo byose ba Samuel Eto'o Fils gake gake ba Zlatan Ibrahimovic avuga ati rero twakongera gutunga Barcelona ifite umwana wa La Masia ariko agakorana n'umukinnyi uvuye hanze ari ku rwego rwiza cyane. Ikindi gikomeye Laporta yongeye gusulinya ku kintu cyo bita La Masia. Yavuze ati ku ngoma yanjye iyi myaka 5 kugeza na 31 tugiye kongera dukaze gahunda yo gukomeza no kongera ingufu La Masia kuko mu bihe byanjye yaradutabaye yarahabaye. Aka kanya ugiye kureba muri 11 harimo ba Kubarisi, harimo ba Leandro Balde, Gerard Martin, harimo umuvandimwe bwo Gaviria, Pedri, urahita ushyiramo Pedri Gonzalez wanyuze muri Barca Athletic, hari Fermin, Lamine Yamal. Abo ni abakinnyi bose watekerezaho ba Ferran Torres bose barabona abakinnyi akiri batari ko nubwo ari umwana wa Valence ariko avuga ati byibuze twongeye tugire academy yabasha guproduiza abantu baza bagafasha equipe ya mbere. So niki cyatumye rero uwitwa Marc-Andre ter Stegen adatora? Ter Stegen yaje gutora nyuma mbere rero aza ku murongo yaje gusanga amaze igihe atishyura umusanzu. Mujye mwishyura umusanzu n'abana wayumvise shafi cyane. Uwo bita Ter Stegen yagiye mu mvune ajya muri divorce n'umugore we aragenda nyuma yajya muri za Girona wakagira ngo ibintu bizikora. Umutaramu ngo yageze kuri polling station hariya i Barcelona ubwo Catalan hariya rwose province asanga kuri liste y'itorana nta uriho aragenda systeme arabanza yishyura imisanzu aregeranya aza gutora nyuma. Ariko barimo ba Sergio Busquets batoye Laporta, Xavi yatoye Victor Font, ariko abakinnyi bose bakuriwe n'ubita Dani Olmo. Yaza ati Victor Font ibintu wamvuzeho atabakinnyi nabagomboye bose baraza bakubita ikitari ry'umutara mu Victor Font agenda gutya. So hanyuma umuvandimwe Magnifique natwereka amafoto Victor Font na Wani Laporta bari muri stade ewana buri umwe areba kuri telefone avuga ati mana yanjye amatora ageze kuko amajwi yari gutangazwe nyuma y'amasaha 3 match irangiye. Ubwo rero Victor Font biza kurangira atsinzwe. Hanyuma mu kanya bamaze kubona amagambo ya Victor Font ashimira Wani Laporta avuga ngo I congratulate Wani Laporta for his clear win. Ndamushimira kubwo kunsinda binyuze mu mucyo. Ayo ni amagambo ya Victor Font. Ikindi nuko Victor Font yahise abwira Wani Laporta ngo let's then win the Champions League. Hanyuma uwitwa Wani Laporta nawe barasubije ati let's first eliminate Newcastle ibindi bize nyuma. Ati cyambere kibanza nugukuramo Newcastle. Ayo ni amagambo ya Wani Laporta ati yes
but let's first eliminate Newcastle and continue like this in the league. Today we played a good game. Ubwo yari ari kuvuga ku mukino bakinnye batsinda ikipe ya Sevilla 5-2. So hanyuma umuntu yakizera ko Barcelona itaratwaye Champions League muri manda ya kabiri ya One Laporta 2021 kugeza 2026. Shafi umuntu yakizera ko noneho muri iyi myaka One Laporta agiye kuyobora Champions League bayitwara. Cedric Keza ni ibintu bishoboka ko niba la season ikipe FC Barcelona yarakuwemo n'ikipe ya Inter Milan uyu munsi wa none ntago abakinnyi barabyumva bakubwira ati ni ekipe yatuguyeho cyangwa se ni ekipe yadukuyemo mu buryo natwe ubwacu tutarasobanukirwa neza cyangwa se tutazi. Bisa nkaho ni ikintu cyabanyuzemo ariko ntekereza ko binagendanye n'ibyishimo nabonaga uwitwa One Laporta afite nabonaga uburyo agenda ashimagizamo abakinnyi uje gutora muhobera tinya amatora ariko baza gutora uwo batora hari atora nayo bararangiye n'ibyenda gusetsa nabaza mbona rwose abakinnyi bazaga gutora kipapa kikabanza kikabahobera kikabungurura utuntu gake gake bahana biga umukinnyi nyine ni ikibazo nyine ubwo ayo matora urumva icyari cyo ariko kuri FC Barcelona binagendanye na UEFA Champions League. Cedro ntekereza ko uburyo yaririmbagamo uburyo bari bishimye barimba abakinnyi umutoza Afrique ibyishimo byari bihari bisa nkaho ari nk'icyari mbanziriza mushinga wa UEFA Champions League uyu mwaka ko La Liga ntekereza ko la season barayitwaye muri myaka bayitwaye imishita ari imwe igihari ntekereza ko atari cyo kintu cy'ingenzi bashyize imbere. UEFA Champions League baviremo semi-finals n'ubu barabibona ko inzira n'ubwo igoye mukunda ariko irashoboka bashaka kuba bagerayo kandi bafite ubushobozi bwo kuba batwara icyo gikombe. Birimo abakinnyi babo nka Lamine Yamal bibereka ko gutwara UEFA Champions League byabashyira noneho ku gasongero kuri Ballon d'Or. Ntekereza ko uyu mwaka nta kabuza nta gushidikanya no gutarataza ekipe yitwa FC Barcelona kuri UEFA Champions League irahari n'umukandida. Gera imbere nuko yegera Barca ariko Barca ifite match nayo ku munsi wo ku cyumweru bari bakira ekipe ya FC Sevilla. Nahise byumva ku rupapuro ushobora gutekereza ko match ya Sevilla na Barca igomba kuba ari match ikomeye ko niko byahoze ariko ni ikinyuranye. Sevilla ni ikipe yashize uzuko nabonye umutoza 11 wabo babo karebana bayoboye n'abanyanigeria babiri Chidera Ejuke ndetse na n'uruteza mu ndi akora Dams. Reba ikipe ifite abanyanigeria babiri batazwe. Ari ikipe yararangiye witwa Almeida uyu mutoza we yaravuze ngo baramubaje bati so watinda Barcelona aravuga ati ni amasengesho no kwizera nibyo birangira muri uyu mukino. Iyi Sevilla ni ikipe umuvetera Alexis Sanchez uyu munsi abanzamo ibazahana abanzamo ku myaka 37 abanza mu kibuga sibyo Alexis Sanchez abanza mu kibuga kubwe nka 11 abantu bamenya mu byukuri ni bake 11 Odysseas Vlachodimos no muzamu n'umunyezamu ni buramazi akabantu bibuka ko ikipe ari irimo Cesar Azpilicueta Nemanja Gudelj urumva na Tanguy Nyanzu muri defense wanjye Tanguy Nyanzu Angel Carmona na Gabriel Suazo ku mpande inyuma bafite mediane irimo witwa Lucien Agume na Djibril So nabirabura bombi. Sanchez ari gukina ku 10 hari witwa Oso kuri 11 Joao Sanchez kuri 7 na Akora Dams kuri attaque. Mu byukuri Sevilla yari ya kera. Sevilla yagize crise ku buryo habuze gato rwose ngo inasenyuke. Mwabonye ko Sergio Ramos yaguze mu imigabane right Sergio Ramos yaguze mu imigabane umuntu mu minority owner. Yubona ababansi ejo ratangiye kugura equipe yabo umenya ko nyine ari zahari wa muhungu wanjye se wahoze muri Everton na MP nagakiki nawe nirimo pe ko bamuguze ejo ntabwo namubonye kuri iyi match ariho yasimbuye bamukuye muri Martinez niwe simbuye akora Dams muri mitaka umurwayi abakinnyi nk'abo bariya nibo mashaka nirimo pe ariko ngenda mwemera ntabaho itanu kuri 2 rero Barca atsindiwe Rafinha watsinze hat-trick harimo penalty ebyiri harimo Daniel Olmo watsinze igitego na Joe Cancelo. Nabonye Cenga Cancelo yakubise umuntu yacenze umwana w'umuhungu aryama nk'uri mu buriri yamukubise Cenga ryarindi rivuna cheville umwana araryama arasinzira mu kibuga bayigirijeho nkana byatumye rero Barca iguma ku mwanya wa 70 bararusha Real Madrid amanota 4. Real Madrid ukomeza uyu munsi uribaza ikintu yakora mu mikino 10 yonyine isigaye
icumi si yo yonyine isigaye se ni icumi 10 bashyira 38 ubu mu mikino 10 isigaye Real yayitsinda yose Barca igatsindwa imikino 2. kuko What do you think? batsinze umukino umwe Barca yatakaje hasigaramo rimwe mu manota 4 barihuriye already banganyije rimwe ariko Barca izigamye ibitego 49 Real 36. iki gikomeye Igikombe cya Barca mu tuvugisha ukuri ni icya Barcelona baracyongeraho n'icyo batwa mwaka ushize by'amahire One Laporte yongera atorwa muri Espagne bitandukanye na Premier League. Muri Espagne ikipe ishobora kurusha indi mu myaka yo hambere yarushaga indi amanota 2 mu mikino nk'umunani igatwara igikombe. Kuko Real Madrid iyo zitazihurira uramwe bifite ubushobozi butsinda uwo wese mu mikino isigaye. Bitandukanye na Premier League bishobora guhinduka umwanya wose ariko muri Espagne kuba ari amanota ne irusha Real byaba ari gitangaza ariko amahirwe irafite gutwara igikombe cya champion. Yani shampiyona ya La Liga One Laporte atsindaga Victor Fonte unongereho mu gihe bitegura gufata urugendo rwo mu Bwongereza abanje gutsinda ibitego 4 uwo agiye guhangana we yaranganyije nabyo mbona andi mahirwe kuri Real Madrid yego ishobora kubura igikombe cya shampiyona ariko kuri morale yo gukina umukino wo kwishyura bameze neza. indi shampiyona ari nayo ikunzwe cyane hano bwa mbere ku isi niyo shampiyona ibindi nama ibindi niyo twicara tureba ni Premier League niyo shampiyona biba biturangaza yatsinze Victor Fonte ariko byaruca abana kazu impamvu ubona nta breaking ntabwo byabaye imbaraga ubonye kariya kantu Ter Stegen agiye gutora yibura kuri lista y'itora yabigirinye Laporte kweli ariko imugarazi kwishima ntabwo baba babitekinitse hano byarusha abana ntabwo yaba ari inshuti ye ariko nebebwe hano mu minsi yashize kugira ngo atiyamamaza wenyine nebebwe hano mu minsi yashize kazu Barca icyerekezo cyayo Laporte ari hagati mu mushinga ari muri projet igeze kuri 80%. Ntabwo batuma rekuri ikipe projet yikitangira Camp Nou niwe yitangiye kuyivugurura ntiruzura sibyo mu byukuri afite abakinnyi bakiri bato akeneye kongerera amasezerano Barca ikagira hazaza nibura mu myaka 15 iri imbere sibyo none iyo groupe ya Barca abakinnyi n'umutoza burya ni ikintu gikomeye cyane bose bamuri inyuma abonye ko baje kumushyikira bana mutoyi nabonye Andre Onana burya nawe n'umusocio wabonye kuri Snapchat yamagaye kuri FaceTime yamuhamagaye ama felicitation ngo groupe y'abakinnyi n'abatoza bashyikiye Laporte mu guserebura yabyinye aririmba Lamine Yamal ni ukuvuga ngo niwe utumye nsinda y'amatora mfite umukinnyi wa mbere kwishobora gutwara Ballon d'Or umeze neza ukiri muto aranshyigikiye niyo turufu ngenderaho byaruca abana abakinnyi babo batoye nyuma yo gukina match ya Sevilla abatoye rero ni 114 n'abantu 504 One Laporte yatsinze ku mpuzandengo 66 n'ibice 6% Victor Fonte afata 33 n'ibice 9%.